Рина, лук. А? А? Лук деген бар ғой жана. Сколько стоит твоя одежда деген? Давай. Я почитай. Давай, почитай. Бомбер. Давайте с Мустанга начнем. Не, Мустангтан анан. Бомбер қанша тұрады? Мал ештен, а? Бомбер қанша тұрады? Опе? Бомбер. Не бомбер? Алда үстінде куртка бомбер. Bunu 10 мың алған болшы керек. 10.000 долларға бе? 10 мың сом ғой әлі. 10.000 сом. Дальше. Не? Ямамото темеден келген. Барды каска ромнен турган. Шуны бекер тартып ыртқан талаш лифт алған да өзім. Сен алғансың, Тау алған емес, тоз алған. Тоз алғансың, жақсы. Так, шым. 3900. 3900 тұрады. Ботты. Ботты. Раматлық. Рома досыз бар ма білесің? Ошо дос боламан 100 бак сатып алған. Че там еще? Часы. Гармин. 500 бакс. 500 бакс тұрады. Цеп. 220 мың сом. 220 000 сом bu. Серьезно? Шакек. 30. 30 000. 250 қалған да. В общем, 250. Что, носки? Носки 50 сом. Носки дешманский кен, Фу, блин. Еще что у тебя есть? Трусы. Телефон. Телефон и... 11 11 Pro. Какой iPhone? Pro Max па? Pro Max 11. Қанша тұрады? 2 сипка 150 қалған. 1,5 бакс берген машинада. 1,5 бакс тұр, да, анан машина. Мустан. Айтып кетті. Айт, Мустан қанша тұр? 25 бе? 15. Опа, жаңа 28 отпады ма біреу? 25 қадам алыпты. Номер, Ринат тұр. 120. Мен бе? Дос номер 120 сом. 120 000 сом? Давай. Это на все, что ты способен, тряпка! Мо, что за фигнюшки? Момне? Режимдер. Иштен баспайлы ғой. Аварийкал. Аварий. Режимдер антизанос. Руль немесе положениялары. Беде 4 режим бар. 4 режим. 4 режим бар. Обычный норм режим бар, эко режим бар, зимний режим бар, спорт режим бар, ана трек режим бар. А у меня вопростар был. 64. Жапсаң. Чисто шинельный тректор. Машина хаткен. Братчика. Сон берем, насып алып келе қойшы. Маза жоқ. Баштап кеткен братан. Қату. Статус Ренат болчунса? Ренат деген братчикам да. Ошо. Беребиз. Чыгып келе го? Нече? Асаң кайсынсың? Баткенскийни алсаң? Кимди болу? Баткенский. Чистыйын ал только. Чистыйын ал дейм. Чисти? Чисти эмес барбы? Урүйүндөрмөн да. Кат текшеремби? Текебел алып көр. Кнопка машина жеткен Ренат. Өшті. Хуйня экен,